healing ministry ki bol pa hi chi chung thu hi ka sai nom lo be hin he jong le tu nya hi video bol na ding phat jong ka nei po in ya chu live a cham cha ka hin sei ding hi in kon khat ding a surprise ding kon khat ding a shocking ding hi adi di a GMFDI Thuphon jui ho ding a hi iti sei di ham thima ummei thei lunghan jong ummei thei jong le cho hi sei loading ka ti hin he jong le phone call ho akuna kaza ho akuna he ka ngai to a hele sei lo thei lo khan hum ta in ja chu kan sei ding hin piti sei dham thuma kai ti ding tabang ham khat he thin sei nge GMFDI chung thu yong neu khat hin sei di wi ji chun GMFDI ka za masat pen na hi chi Thuphon oma adi di a che Cobru le Shiva ho hong ke kan khoma el kelep ati jo hanan el kelep ma akana ahung ke phone sa ti thu hi kan ko ten khat ve in sei pi masat penin he tabang thu aumin ta san the ham na za khamatin hoya ko na ong katele GMFDI atien hi chama sa pena ka za na masat pen hin ai le kan khol khola hele chi ministry khat ana hi in ai le icha kan ko te ka le don buna ka sei chu pi ham tele iti pathen Thuphon ai tabanga chu umde ham ti ho kana se na ta thu hi se saw pong ka tenga ji chu point na hong lu ning ka ting tu hin video masa janila a upload khat no upload ka hin bol khat 25 December le 5 December chungchang thu adia 5 December ni a Thuphon chungchanga pakai ta sa ai hungvil na nikho tu ni ati chu December 5 a hi ati pa chu video kan upload chu na module ka ta sanin avelo lai hon jong na nevet theo hin ai pi hele hi chi video ko na ki zoma kan sei nom khat kan sei be nom khat min hi che hoi tan ngai bo okay sei ban jom bangin pakai pen ni khu hi bible record point poimo lo hi thingpana se ajang kya se dinga poimo lo ja chu ki record lo hin a hin hlang pia Christendom Christianity sunga hung ke mangjing khat hi ta ja chu 25 December wa noi pum pin man hin ai pi chu hi le man lo chu so chat na le so chat lo na hi poi ka ti ta in hi ji chun hi che hi gel thu pi be se phat amang hon jong aman he tai amang lo ho ja man lo he tai ain la na man wa hi jong le itabanga poi moi pen che ko ham na pakai Christa apin gel do na chu hi ti chu a hi in ai pi chu hi le amang lo ho jong so cha lowa so cha chom di he pon amang hong so cha lowa so cha chom ding he pon hi ji chun apin ni kho hi a boi poi bible en thupi ai pi lo wa hele thina le hin na hi po hi ji chun amang hon jong man ta amang lo amang man da ta vin te a hin la chilaya Thuphon hu ma hi chi GMFDI muna Thuphon hu ma de sei de ham Thuphon hin bol pa hin pathen ka hi pathen amata pathen lagao amata hung ki phongi akiti jing ja hi patep lo thelo he pathen thu ta ke to he nam na patep lo thelo am hona se banga hi aphat hi achi jong jing banga hi vet chil jing ngai hin ya tu ne vet chil de wa khat kan dei chu phem tele 5 December chungchang thu ni sei ban wa chila kan sei be num chu pi ham tele 5 December hi koi anapingam tia hi Google search ka ga bola hele thil ki dang ta khat ahung so do in Google search ka bola hele hi chu pi ham tile screen a hum vet sang kating 5 December hi koi pen ni ham tia hele ka ga search a hele Hindu pathen bhairava keti Lord Shiva incarnation ti chu Hindu te hin apathen jong hi incarnation ti chu ping kun te da ping kit ji na avela ping kit hichi incarnation pa hi bhairava Lord Shiva bhairava tia apin na incarnation khat hichi apin kit na ni chu December 5 a hi akiti ni bhairava hi
Hindu te Pathen la khat Bhairava kiti Lord Shiva pin kitna incarnation khat hi Hindu te Lord Shiva cái Lord hello chuban kit le akidang kit kha ta kha chu Hindu ta san na hi ho Christianity Godhead ti teng le Trinity ti loi jong omin ai pi chu le Godhead Pathen khat hi sunga Godhead sunga hi na nei mi thum ho Pathen thum hello mi thum ho na mi ti la mi him chui ket lovin hi na nei mi thum ho banga hi apa acha chule Lhagaoboh theng banga hi Hindu te ta san na jong hi Trinity Trimurti ati ven na Trimurti ta san na hi omin hi chela chu Shiva Brahma chule Vishnu hi aban ting le ichi 5 December nia ping Shiva Hindu te Pathen Shiva incarnation khat ahung pen na ipia hung pengam te hele Bhairava iti pau chana ama pen ni khu chu iti ni ham te hele 5 December ni chu anahi ipija chi kan sei ham aban le kain zom ting la nan he thiam de he on chuban le GMFDI ti hi kahin het masatna ke hi alhang pia in langa jing ka hi po en mun chom choma gam chom choma Kolkata la adung ka hepoi Assam la adung ka hepoi helai lai ga ma hi Hindu Muslim hola zo khama Pathen na tonga ka kalson ji na missionary na to na ka china a hi in hitia inna akom kha lo ji hin GMFDI ti ho jong hi gala ki za chu ki chi thelo hin a hin la Google search ka bola GMFDI hi pham da Google search ka bola kidang ta khat thilung so do khat amas ka search masat pen nia GMFDI picture Google a hung leng do khat na hin bat sa wingi isu pham ti hele ichi GMFDI Google search ka bol la hi ai mila disabilities ministry pa chat ta khat cho hi ti chu music hen hin kaza masat china chu hin a hen la ka lungki dang ta khat chu laya milim khat kol ho khat lim kol ho lim se jong hilo akiwan dan jong chu Hindu kul mut ho tu laya I het no RSS ati ho vana ki van khat na kamu in icha chu kalung na sata in surprise shock kane in hi itidana ichi gospel ministry khat hiya ipije a chilaya Hindu pa hin ipi bolham ktia ka khol bia hele Imphal Ramakrishna mission na Ramakrishna mission ko na panpi na ahung na ho nei logan the ho na kong chat mo ho dinga thil hong pi na ho kamu do in ai le lang khana okay aphai katin ai ya le ipiti dana GMFDI hin gospel ministry gospel churches Christian churches aban ting le charity han na ipidang dang le dim set ipiti dana hechi GMFDI hin Ramakrishna mission Hindu ho la ajong tilpha bol tam ta me he jong le very orthodox Hindu lang ho in hitia hi give up ki het theina ki khot job na hi anei khau hem ti hi na sata in kalunga hin ting ti khat honging in na a hele tu nya kan se ding hi ka sei ma banga chu phone call hin bol ho in a sei them khat concern ka nei chu phem tele healing lang pang hi healing lang pang hi kan sei lo na hi pham tia hele tu la ya sei ding mysticism atiu na sa pawa mysticism tiu aban ting le tu la sei dinga chu hitia hypnotism na hypnotize ki bola
kilhimma bol mo kedang bol na tamta gospel min pana na tong tamta hi vanui le se na hi tain vanuya imumo chu tu ajong India gam sunga hena sata no min chong le igam sunguwa e ho ai mila ajong hin pan pan tain ko khukom la ho dunga jong hin mi te bang thil su ho he ta in aya hele chilaya question main point na tu video kan sima main point na question ka hin sim num chele hi chalai hi tabang GMFDI munat bol mo kedang ki bol no ho hi healing ki bol no ho hi adam lo ho damna ding han lang Lhagaoboh vom ho na hi cho chom chom hi nei ho he jong le hi chalai mun hoi ichi ding o ham ichi lo ding o ham ti pa he neu khat ka hin sei no min ai pi hele mysticism ti tu la ya solama ko na eastern religion ko na healing na mystic healing ti ho spiritualistic healing ti ho ta sanna ako na tauna ako na ti ho hi lekhabong kana simin lekhabu na sata ta ji doctor len ta ho jong gamdang western akon hanlang eastern akon hong le bantin interdenomination akona pathin thu le hitabang healing ho vanui le se na nasta hung cha hung machal dan tu lai ga sei dinga aneu pena sei den yoga ho kung fu karate keti ho ai lowa hele Korea ho le Chinese hon abol needle abanting le needle la pitha ki janna ti ho tu la ya thaya ko na ki janna ja chom chom ho abanting le lo la aya tu la ya ayurvedic lang thim na hi ti lang ho tam ta ho hi choi topic chom he tan sei man pong ka ting cham cha bu kan bol nom hen chi video hi chu ko na hi hi chu chu kan het ka ti le kan zil jong kan zil hi in ka ti chu ai chu practice ka zil helovin itia Christianity sunga jong iti hung lu nam na hi chu hi ipja Christianity sunga hung lu de dei lo ham te hele because of the teaching na a foundation chu pi ham te hele alhang pia ga sewang vai the dinga chu ichi dei lo pen chu Bible in a dei lo pen khat on divination ti ting le pathin to ba na through ritual practice ho bowling ni ja pathin to ba che ding pathin to ba divination ke ti na hi chu pathin thu to ke kal ji ha ji chu divination a hil chu ta kal to che cheng pathin hi ding ti chu ai wa Bible and hil chu phem te la mi him hi chon si hin fall short of the glory of pathin lo pin a changla li ta ve hi ja chu pathin ama ta hung kum la hin ai ho ikal to di ho pathin hung kum la ai hu hi chu hi na ki hi na divination hi na ban ting leng hichi thuhil khu phem tele negative energy positive energy ti ho na ta san na hichi mi adam mo thil khat tinga hele they say that positive energy la negative energy balance loji ti ho abante la eastern religion ho akona ta san na ja chom hung do ho hi in abante se to hichi laya kan sei nom pen chu in sei diu hetan to he chu ko na hi in sei khoma in study in bol khom tinga hele neu khat ichi thei di win ka dei ni hi aji chu ata san hon jong mo lung han hi blang thil hi hol to ngai a hi in ata san lo wi jong holding hi chu no hon ta san na jui wa hi jong la chi hi adi hi pathian thu to ki to hi ti chu na phone do ngamo ngai na sei do ngai hi ya chu ita san lo no he ki za to tin ki hot to po hi tin na jela kan sei nom chu ham te hele anjwa Lord Shiva thu kan sei na chu pi ji ham te hele no ai Shiva ho adu da ka tin he pon hi jong le ka sei nom chu thu phone hu ti la Shiva ho loi ko bru ho loi hin kan choma al kalema hung ke hena Lord Shiva ke ti na ahung ke min pha ji achu ipi ke mat nam ham chipa kan sei yong kan sei di masanga thu phon hu masat na Lord Shiva hung ke man pha na Lord Shiva ke ti ket na lai aban ting le GMFDI picture ko hol na
Shiva ta san ho loi na Hindu practice ho loi lim kamu kit na aban kit tinga le tua hi healing chung chang thwa he expose ne kan bol ding he healing kibolna hin veleo chun healing kibolna zo si a hi video ho ana veleo chun na vet num lo me the na vet num lo vet davin but ding on ka te poina hi zong le hi chi healing study bol na dinga healing video ho zo si ho ka vet na hele very interesting thil tham khat kamu de ju kan share de he tun la hi ya chu healing ki bol na mun ho a hi video ho hi ka evet ting over hele e ho in mi tam ta in hetia bite sei dam Lhagaoboh vop banga oma aban ting la akino do a na Lhagaoboh lut pa mi sunga Lhagaoboh lut pa hun kino do pa khu aban ting la akale a phiam khat ti oma na e ki heya abung bua ama in sunga ko na palanga akithol do ho khu ivet na wale kidang isa ucho hi cho he kidang thel he poi hi cho hi imacha hi poi he zong le big picture this edam chapang ho in puzzle ho imam ho akichip ding wale this edha missing piece a hol na wa khona hi chete banga khu picture a hung ki show jo si khu hoi tan ve tamo magic trick ball ho na magic trick ball ho jong ball ni chu langa thuma so ti wa ta bang trick hi cho hi che banga chu hoi tai ve na hele amo trick ball khu kim mu do thei cho i che banga chu tu nya jong hi healing a ball na wa i mu do thei them khat kan share de chalaya healing ki ball na a i so pe pao khut na hi i pi amam e chu ko veleu chun marriage ring hidam ni ti deu hin hello hi special ring video ho zo sai vet nai le so ke che so pe pau khot na ring pa hi a healing ball na zo sia kho veleu chun so ke ga ge la chu cho he ki mo bu na ta kati cha no na ti deu he a hin la hoi tan veleu chun abana hi inu to a khut nova hi phem hoi tan veleu chun hi cho hi special ring pizza chicken show man jo ting la kan hil chin kit de aban ting le ve zom zom kit leu chun chalaya khut junga asunga hi sung kind of stone a hi na i phem aban ting le a bol ting wala hin a khot hi ajang jing ben hi adi dia apat na le a chaina hin hi chi hi akibut no me ni adi dia video khat di dia chu inu khot na hi chalaya bo hi hung ki mu in aban a chaina langa chu ajit langa chun athumin an kit tan amdan hi khatna hi apat na a bol dam gut ho akise le ka hi ni aki het be ham ka he point na zong le beginutin damna hita banga kidang ta thil ki boldana akilan wangin amo in zong video kap na wa hi hoi ta tan hong kilangin ve leo chun a khot zungova ring ho hi ring mai he poi khut zunga ho te chi tu nai cha healing a bol naw khat video ka ga vet na chu kamu hin ve leo chuna a ring jong hi upgrade che ham ka he po in man tam che mai the hi power yong ho ki ha be mai the na hi cho hi vet na hele thil kidang ta hin hi cho hi mangcha a Pakai Pathen min ke panana ke tong ho hi vet tinga hele thil kidang ta lam dang ta he che chen chilai ka sei he chia chi tu mai chpang nu a bol dam go na hin ai khot jit lama hin khot jung khat min khot jung khat
ami ko ahun ring khat min apat na hi in ngechi hi chepa hi abana achai na langa kavet na hele khut junga he na dim set ta in hitia hi ipija chi kan sei ham te hele anjua isei ma bangowa hi mysticism ho India gam sunga cheng hi jiwa Hinduism to hung ki mat na hi pija a kan sei ham te hele hi chi kai mas personal study a ko na ka mu do hi in lunghan na la po ten he jong le phone call hin bor ho in kal an sei na wa kalung tong kha chu pi ham te hele pathin ta san Christian ki hi a biti sei damna ding ngai chat na Lhagaoboh na vop ham phem khat ham ji a hi chi bolmo ki dang mun ho zut di ham zut lo di ham ken thei sa zut gut na wa ti sei da kangpo pilanga ho mun gam la ta ho en lung ken gan the ta lai ta wa phone call hin ki bola agim gan the na ho sei wa hi chi ka ta sana azut gut na ho thu a bon chicken ka sei zo po in sei po ngi hi jong le hi chu ho hi ka ga za achun kalung na sa na tong khain kate hitilom loma hi chu ho ita san piu hi o kate na aji chu hi chi ka hin sei lo a khut jung wa khut jem ho hi mo khut jem hi poi ka ti lo na hi ipi ham te hele kain vet sa ding hi ama sa penin vete beotin alhang pi achom lam lama kan sei de hi phat so takala num po in jotin la kabol ding omin Vedic System ti tinga hele Hindu ta san lam India gam sunga me jo achu India gam sung context kan sei de hi Eastern religion ho ajong na hi jong le e ho context kan sei ding hi aji chu hi chu hi Hinduism a kon Lord Shiva ati ho loi ko na hum do na them khat me Vedic System a hi khut jung ho hin na thanei thil bol theina chi anei ho chu adi da khut jit lama hi ipite se contact with the outer world the macrocosm ti chu it gives out energy a hin po do the aban de le passive hand veilang pa hi attracts energy ati ni aban hi vet na hi le anjua lim imu khat be hin vet sa ing kating chalai chin ve in vet sa ngi hi cha inu hin akhut zit lam le ve lama abu hin inu nui de wa pa te taw te na iso pi pau hin azit lama abu he ipija cho chu zit lam ve lam kit ham chong chu kan vet sa de tu hin che taw tin ama sa pe na so bi pau khut zit lam alaya kit bu cho na khut jem khu mo khut jem he pon ele inu khun a khut lang ni nya abu cho hi cho kho in bet de he ipp ki sei Vedic System ho Eastern religion na hi ipp vet sa nam khat na mi ko am khoi pi ham te hele Ayurvedic element air atin na expertise knowledge avet sa hi aban tin la ya kan chom lama kan sei nom chu pi ham te hele manipulate the will of other people na ancient mystics anjo mysticism ka the ho mystics ai pawa ya sei ji ka he ka them pon ka he point special rings chalaya mi ko a ring ki koi hin ipi echi Hinduism ma ko na ta san ho ga ipi hung mam tile to manipulate the will of other people na and enables the surrender of leadership the permission to dominate others ni chu hin aban ting le alaya pa hi middle finger anjo sei chu le expertise knowledge atin na khut jung hi chu ga hisab movin lang ga su to vo expertise GMFDI expertise chu ko hem aban ting le alaya middle finger pa hele
rules the karma, human karma. Na hichi chalaya akidang kit na hivetong. It is like Mount Kailash, abode of the gods Shiva. Shiva hong zao kinin. Hiya chu lahi pi bolam tele relieve their karma burden. Upon thing like anuya chu what ring or what stone you have there. Ichi detailed study hi kibolzo pontin isay no mabale mi malai ki ho theu hen na. Chalaya kan la do mun se middle finger in thanai bol the na abu anei hi the law and effect, the law of cause and effect of human karma atin. Hichi wearing this ring finger on the ring finger. Hichi middle finger khut lai lunga pa hi khut chal pa he na khut lai lung pa hi ring ki koi hin achunga chawile te song jo thei chana anja chu khavet sa ten song jo min a khut lai lunga min ichi ipi ti ham tele strong inner responsibility poi mo pen chu phem tele anuya he hichi khut jam bun ho hi these are ideal employees, subordinates, doers to khompi subordinates na GMFDI expertise subordinate pa chu ko yam no han het na heta ve ai le try kana bol man to point aneu ring finger hi le tu lai mi ki chen ting la ring finger is ang jibin ai la ring finger hi is the sun and the Ayurvedic element earth prithvi hichi hin it is the creativity energy til bol thena creativity na. In some ashrams in India, ashram ho Hindu pathin ho no ho pilgrimage achi no ashrams ho ahin where the tantric path of self acknowledge is taught, copper rings veleuchen akhut zungova hi copper rings no modiu hin akhut zemo hena copper hin. Copper rings are placed in the ring finger. Hichi this hichi ring finger at khut jam ki bu hichi ring finger pa control panel akiti ati abanting le hichi hin it can completely kamothei hin haneu divin hichi hin ipi han polut hem tele completely unplanned and unexpected changes na situation events till kibol ho chu unplanned and unexpected changes ahin so ji ti he ai le hi cho epija kan se ham te hele Hindu ho ta san nu zo ya hi hichi ring ball ho hi te sei dam thil ball mo kedang kitele ho mi healing ai lo le chi thil ball thein ho a hi it's a ring boot ho hi ho dinga he te sei da intermediate ti da beginner ti da na hina lai hi ai la khut jong but lawa ball theina te sei da not bound he ta cho ball theina chu thing te sei da independent heta cho ya he ivat tinga hele hi cha khut jung ki but ho hi anjo a abul abal in shoot kho mawa in betting over hele ahung ki relate na ahung ki mat na umen healing ki bol na zo sia hi chi azau hi chi ki mang hi ya chu he ngi adam pi jong ka ume na ti me thewe ahin la Christian na hi a hitabang Bible in jong ahil kha lo adam mo ma le doctor chala na adam mo ma le doctor me doctor am bol thelo ti wa he jong le pathin in dam sa ding idei wa hele Bible in ahil me ipati hilam te hele adam lo uma hele upaho na ta san ta lo yon la pastor ho na ta san lo ta jong le pathin ging mi pathin he mi umi dam theina ke ti hi ta san na pathin ta san na ko ne hin he chalanga jong hi tabang hi healing dam theina ki bol ho hi ta san na kon jong hi thei hi ya chu ta san na hi hoi chi chu ne ke landing ham hoi tan ngai to
hi chi a khot jema kon ham ai lo le hi chi divination practice ho eastern religion ho a ko na dam theina hi chu ho a ko na chu Lhagaoboh in ava metan na kino da sa ding ho chu Christian na hi le hoi tan phaten ki ngai to kin ka ti hengi akil hanan na chinu ma wa le chun nang choice hi koi ma na kham tang thei pon te pathen ni jong na tu tang pon te ai la tu nya tha ba gel I gel di wa ka dei chu pi ham te hele pathenin ama pi ho ama ta san ho ki van ding dan jong asai na amin hitino me Christian te ho chu Paulin instruction te that ki van ding dan hila chu modest na ichi chaw jang khi jang zat ko par pi pya ki zep na ho hi a hi lo hi bible ki jem hi venati akhat na ani na pathen hung kila na mun theng ho a hi pathenin ipi na sayam Abraham holoi Jacob holoi thusim hoi bat na hele pathenin Maichama Sum dinga na GMFDI meiti biti sa Lhagaoboh meiti ti na Lhagaoboh meiti na ho ti taute Maichama gi bol no ho a hi ahung ting wala pathenin ipiti hela bible an holu ven lang chamcha hin senge na jite ho nan puiting wa hele a hiba ho na a khut jem ho chaw jang ho ki zep na hi chi thil ho chu koi do vin chu aji chu pathin chu thing hin pathin an nei ting wa pathin ko mi hung lut ting wa hele hi chi ho puma chu lut the he poi I lut thei po ve chu tia hele kadat ma che ji ta su hi ta banga pathinin bible a cham de la ei hilwa hi chalaya pathena kon hi pathen thil bol hi geta khut jem ki but na hi chi ho hi pathena dinga sapawa abomination thet-umtah hi ati cho aban ting le avel kan sei be num kit khat phem tile henge thing kai mu do lawang kai mu dol khat hin sei nge tu la ya Christianity sunga jong pastor tamta te tawte vanui leisi na hewa na hele practice that chum a source to satanic ga kon jong satanic ho satan howa til bol thei ke dang thuma Christian sunga hunglu na til bol ke dang ta bolum cho na ibija abol ha business cho mo denga hauna lalna he cho min than na he cho na hi chi ahung kon na sor za chom ho hi pathin ho lo ho na kitile pathin hing pathin di ta ho lo ho practice ritual ai lo wala ta san no ho dam theina hen lang I pilam hi jong le dam theina ki bol theina mi su dam theina hi chi practice ho hi hung ki pulu na Christianity sunga mi dam sa theina thil zat ki bol ho hi pathin ni pi sayam hoi lai bible chang hitam Deuteronomy bung som le ni sung hin hi cha hai Pakai Pathen in pi sem te hele hi tin say nong hon hoi tan ching ai win Deuteronomy bung som le ni chang som thum la khat chu se mai le take heed hoi tan chi ke het no win ngai the mo win thou be not snared by the phone hi ti practice ho hin nong ho thlai num hi na ti chu Hindu ho practice ho a na pathin hil hello bible hil hello Hindu ho hen lang Chinese lam ho hen lang western a kon hi le hi chi practice ho a hin nong ho ching thein ke lem la hi win am ho num zu hi win aji chu chong kha zo ting le amo hi su manga am deu hi ati chu Zui hi win aji chu ama ho pathin ati chu leisi na ama ho pathin chu thou inquire not ati chu pathin na ho kha ama ho pathin na ho kha lo na ama ho pathin na bo khop kha lo na divin hi chi pathin hon ipiti hi chi leisi na pathin ho hin ipiti pathin na how do they serve am ho bang hin bol hi un ti chu
dam the nai deva jong le am ho bol bang am ho ko ma hi zon hi win tin he chu hita banga dam the na ki bol ho hi bol hi win na ti chu ji chun hita bang ho hi practice ho hi bolin Pakai Pathen hingjing Pathen kom a bol hi win aji ju for every abomination to the Lord hi thet-umtah thil ho hi bol hi win hita banga mysticism divination aban tingle hi chi anjwa ai sei dam theina ki bol theina thil bol theina power na bol theina miracle ki dang dang ho hin jui hi win hi chi Pathen na thet ta he de abomination to the Lord Lation Pathen ho hin cho ha bol ve no ni cho bol hi be win it's abomination thet-umtah theng lo hi ati Pathen ya chu ka chia ka go zui ding ham ka tau sa ding ham mai chang ba ki bol sa ding ham ka tau pe ka dam na dinga ti ho in ka tip na num chu hitabang Pathen na hello Bible na hello hi cho hin Christian na hi ata san chan na hi le cho hi joy te hi win bol mo ki dang ki bol na hypnotism te la ta khut na pa tang ki bol la na church sung hi jong le pastor hi hen lang reverend hen lang koi hi jong le ta mi chat drink hin bol ho hi cho hi ta san hi win joy hi win ati Bible aban ting le ka vet sa nom khat ki nin amon jon hang pung ta se we ji in ama lo diu ka ta san hi cheong hin sei be nge bol mo ati se da dam lo dam ding ngai cha a Pathen ta san dana hi ji wa cho aga chi ting wa hele ataw pi ho a bol dam ho khun he nge offering mai cham a bol lo hinan te hi jong le ka sei num khat mi lai boldamna man taw pi man tia zakhat zanga sangkhat sangtamtha kipi ho he Bible ni piti asayam mi taw namang taw pi aka chi te nga hele mai cham a hin lui jiven hi cha mai cham chu I hung kipi gu ji ka chi na zo sia khala na lo lai aji chu bardia pastor nahung taw pi na hen lang evangelist nahung taw pi na hen lang koi nahung taw pi na hi jong le Pathen ko ma mi khat dinga taw pi a nang ma en sum na kila chu nangin na Pathen credit na kila ti nai hi che hi Pathen dinga dei loi ti zat tai min ta sana dam ding ngai cha taw pi na hen lang bol dam na hi jong le Bible a hi vet na hele Pakai su Christian a boldam ho hen lang seju ho a boldam ho hen lang boldam na di ta ke ti hi chon sit ngai dam na ta sa dam na Pakai hinga ke le na dam thing na hi ai le question big question chu phem te lai chlai mu na chi ho hi dam thing na wam khat ani na hi chi boldam man ho chu sumi za na pi wam na rom pi le ke pa wam na tam pi le ke pa wam hi chu aga chi ji hon na ke don bud diu hetai ke kin na jaw ta poi Bible a imu theu khat chu pham te hele naman apha a dam ding ngai cha a Elisha ko ma boldam dinga cha cho amel dong ki mu sa lo cho Elisha cho na thu apya ga ki Jordan vadong nen de do jong ga ki phum lu le chen dam ta ne te ta san lo cho ga ki phun ma le na sen nge ba nga dam set phana sana jat thil man tam ta pu ho cho te crore man di ti de ta so crore man cho apu aga pi gu le Elisha hung do a boldam jo hung do pan cho mu pan cho na ta san na genuine faith Christian faith by biblical faith cho chui cha phung ti ai lo ale phui sama zat bola chu dam na hello cha biblical faith chu Pathen thu in a piece me chu dung ya bol chu dam na cha ya chu a bol dam ja thil man tam ta ti sai de ha gift a hin pu ho chu Elisha in khat cha yong la lo cho du chat na yong neo chat na nei lo cho na sum siki yong du chat lo cho ei pi hin kiletan atin akilesan akilein
Elisa so pa Gehazi na pi bolam at chi zalin azo zo ka sein he chi thil ho cho akila atan hele Elisa chun pathin lagau thinga ko na he in naman pha zo si nang len na khanguya na tu na chana son ge an ki po de hetin au pota ve ni he ja chu tu nia hi pathin got na pathin thil ti sei dam pathin thu tan nei apet pe na lung lo mei the aji chu pathin ngei lu na Christa ti sanwanga hi ngei lu na lung de so na hi che hi tu khanga hi na a hin la hi cho hi advantage lo po tin aji chu pathin hi it's not lacking vai ge ji he po at phat cha adi ta thu tan ji pathin hi ichi theo ngai ka ti no me hi chu mi tau pi tinga hele pastor honjong evangelist honjong na ki het deu chu birthday amina tau pe la mai cham ho chu nang na kila di dol he poi na chan di dol na san di dol ho bungin api ding hi na a system hi bible ai ichi chu ho bung tam tan i zui hi ja hi mi kon khat mai cham bola mi ho combo wa chi ji ichi chu pathinin ni khat ni na den na di pastor reverend evangelist hi wanga pathin hi thu mo lang nei nang lang ei ma lang nang lang nga pang de poi imezo si hi di ta thu tanji pathin hi na ji chun ching theu tin aban ti la lai muna healing mun ki bol na mun ho azong sum tam ta na pi ham hlom cha cha na pi ham chu thu pi pon hi cha tau pi man boldam man ki pi ho hi ti za num tai thil hi mo bol the poi hi ji chun damna in ngai chat kha ta ba jang bible na sei Lhagaoboh ho chu boldam din na diuva hele angol na angol in tawin che Pakai su Christa angol in tawin aban ting le ani na hi chi boldam lal na ding ta san lal ho ma chu pi sam tela hey ta san lal ho faithless people ti chu ta san na ine ngain an ngola pathin ko mataw ngain ichi bolting ale I bolting to pi pen chu ai ma yong kel han ngai chon sit ngai dam na hoi ta ki sin lung hai na ine lo wa hele it can be of no effect bol mi na boldam zo loading hi aban ting le ti za no me na chunga chu de na ji ching theu tin aban ting le bible na sei chu pyam ti le elders ho upa ho hobunga upa ho hobung lam kai ho lubu ho pastor ho kovin te chu kovin lang achunga thau nu hen de chu thau nu hen lang tau pi hen ta san na inewa pathen thu ta sanawa pathen in ei bol dam ding hi ka chon sit na ne ngai da min ta pakai ko ma isei wa pathin bible in hil bang ai bol wale nadam te te ding hi tu lai hi bol mo kedang ti te nga hele chi joy bol mo kedang hi pon hi jong le ita bang ho chu na witness no ma hele tu nya na witness thai a hin la pathin thu hol tu pathin thu a ki tulu ne pathin thu ina sei pa zo hi bol leo hen ta sa na ti ham lhagawang na dam ding hi lhagawa dam na ta sa dam na pathina ko na dam na hi chu hin tin mi mi na keima mi mi na ka sei hil human error na ka sei hil ka sei walo mala pathenin ei ngai da mentin mi pi ho viewer ho zo si jang nei ngai da movin lang a hin la epija kan se ham ka dia hele e cho hi ka sei ma banga chu phone call ka don ho a kon le I tulaya na si vai si tamta in hi cho ji a hi ai lo lam khatna pathinin a the ta lampia chu ichi kha deu hi ka dei poi pathinin het na ap ho jong hin ho ko ma ka share nom ja kan se hi in pathinin ai si kan se ngai ho zo si phat chom pi nan nei wa hele pathin phat thein bu vintin bible se banga damna kim hung ko na pakai hi in damna bol thein na nei ho hi damna bol thein ke ti jong hi ei ma kon hi pon thusim khan in chai sing chai tang ka te ke ma witness khan masang lain taw na nu te ho taw khom na khat na hin ka chi in hele
ka tàu trong khát Pathen thua ka kimang chain ka tàu zo và hin nunga chapang khat hi ka law wa zau khat hi ahung hluta en heti chon aki pen a vin alone GMFDI aki zil jing ni hi Lhagaoboh phalo na hin vo me hi thing pat na chu ama chan chu aki mo thein hetia mo na he point hoi ta Lhagaoboh na vap chu a umin ai de nu te hong ke khom ho zo si chu taw win zat bolgen phui samdan a bol gu win ahung ha ma le ei pi sayam angai gu win tu la ya i bui naw chu na Lhagaoboh mi khan in Lhagaoboh na hin vo ma hele thu an sei do yong de chu Pathen thu hung ke sei dan dana i ngai gu no wa ita san gu no hi chi bol hilen pe ne hi Lhagaoboh en vo ma chun a lona ji atawa lona ji het lo pha no win ke jong kalung kham thobin ka vet na hele mo chan chu ka mo vet tan ele a zon an kin jong Pathen thu sei Pathen thu ka sim do ka gel do en ning khana thip chan ka tawin Pathen ko ma ka chon set na ho ka phongin ngai dam ka thumin Pathen keima ai ma cha am hi lo na ka ke surrenderin ka in sung mi te ka ngai cheng ka kom ka nei pi ho zo sia dingin ka tawin chon sit ngai dam ke thoina chu ka nei in che zovin ka bol zovin ka chi in nu te ho ngai te divin na ho hung dil so ven lang ke oging hung taw nge tin achunga chun khot ka ngamin ka khot kamin ka tawin hele ka taw chai chun amen ka tila man jong chun eu jing na lai hin ka taw lai jong chu ka taw zo chen amen ka tila man jong amen tin thip chan ha ke chol tan slo ta hi win ke chol sa ven tin adam tan hi he cha adam dam chun ka sot nom po en ka chi ka kyang ka ki chi zal tan ji chu ka he ni dam na hung kon na adam sa chu ko ham kei ka hi lo chu adam sa chu pa Pathen chu chunga ko na Pathen a hin adam sa chu e dabang testimony taw mi taw pi a te se dam Pathen a boldam mi tam ta mi he jong le cho hi ai ma ke man ka bolda na ka sei the hi lo hi ka sei nge nge le chu ka di lo na hetai ni ngai dam la ya hi cho hi na sata to pa na hi tu nia thil su o hen lang ma ba na hung su ding la Christian hi wale chi thei diwa hi thusim cham chang kan sei hin tin aban sei da sei be da tang ka tin Pathen pathei bo pi bentin stream kibolna comment ho them khat ga veng ka te chan chun chang chai tang ka tin sei khil sei wal ho ki ngai do metin Pathenin mabana jong chi theina le Pathen thua ke tu lut be na Pathen thu nei Pathen nei be na le Lhagawa khan to be na nei thein even Pathen pathei bo taw hano dam sel taw te